dalam saudara lekan mudah-mudahan mana deh kalau ngalah dalam ayo melingge rumon menawi wenten sani hati kamu jadi jalku sanan palungu kiratu ngiring palungu kiratu sarang tijang sarang sami kidamu ratu punapi antun ini nabi punapi mangga mau sang ngiring nabi wenten nabi sekala suhinganing wapelumannya mawas suka paripurna nadan kejauhin wang ilu-ilu muniwe kenatan sosot sapo kelawan wajan mengalaning semua keriput Swastiastu, Rayu Rajang, Swastiastu, Om Swastiastu, Rayu Rajang mungkin yang wenten ring pura pedungan, ini niki sarang pengempon pura pedungan, perkenalkan diri Pak Adib. Om Swastiastu yang berdikari Selesi Nungil pengempon pura pedungan. Niki tiang mirengan pura pedungan niki pura jagat. Tapi kentane istilahnya kok bisa pura pedungan ini bisa dikatakan pura jagat kenten. Penikinya pura niki tijang
tidak bisa jelaskan secara detail duaning niki ngawit dari kengriin tiang durung tatas ini pura puniki kan. Nah niki dumun niki orang tua tiang taler nak wentan ke gumuk mantan wentan biki dumun ke mantan tiang tanuning punapi sejarah sejatin dan wentan prasasti kan dan wentan babat san ingin tiang riki kan kemawinan tiang tan purun ngelantangin niki ini pemargi ini kewentanan pura puniki kemauan titiang oleh pemargi wantah saking pemus kadi ide betara sanem linggam iki kan. Akehan iki saking ide napak ring kudarate nah kadi titiang meduwe limangku ragana sering keselang kan. Nginikang kewentanan pura iki kan ngucap kan. Dan iki ragan selang kan wenten nak tedun kan niki mau baos nah niki kan. Nah nyantos dumun gegumuan rauh kadi mangkin aniki pengawitnya dumun wenten silih sinunggil tapi wastane sang keutus riki kentan wenten anak keutus nak muda dalam ragane nah ragan sampun nabdabon ini pura riki kentan nah ida keselang untuk nak disir riki nah tayang ini kewentanan sapo siro melinggih ring suang-suang priangan riki kentan jadi tiang dumun talar penglingsir tiang dan wenten nuningin kentan modalan yang puja wali aja kita ngodalin kemauan tan wenten neuning tatas kira sana melinggih kan anduaning kesuwean kan iki kayak ngawit ke pugar niki antuk napi wastane dumun pengawit yang ning niki sekitar tahun 80-an niki wenten gegumukan kadi babaturan ke di atasnya nika ring uluhur nika kegentos ban kentan napi sama sasane napi wastane sanggah kapal kan napi bunga-bunga kapal PC kan dan dumun nah santang pemargi nika ampun wenten tales sekitar tahun 2005 kan nang tiang dumun nika wenten pungus-pungus malih kan sedurung nika tahun kira-kira niki tahun 1995 ampun ngawit tiang niki wenten pemungus kan nah kalau punika niki keuncapan ngewangun niki tahun 2005 sampun pemargi. Nah niki ngewangun puniki ini priangan niki taler kentan tiang wantah duang keluarga riki ngempon tiang serba mangkun tiang niki dawag diriin tiang boleh pemargi mangdo tiang ngerera danau kentan nah dana niki tiang rera untuk kupon beradiah beradiah sami niki nah wis puput taler wentan pengayah tiosan sane keutus ide ngayah riki kentan ki nak rawuh ragaan kocap ragaan keutus kentan wenten akeh di Jawa wenten ngayah laut dawag niki kentan urusan punika taris lantur pacang napi wastana ngariang karya ngenteg linggih caru resigana urus pati palit kentan anika taler tiang angin punio beradiah nah punio puniku taler sane kesahang tiang saking riin dadok ngwangun niki taler niki titiang wedarang ring jagat Bali niki sami ring jagat Bali sami taler indek karya kentan tiang nunas punio ring jagat Bali sami pengayah wenten saking Bleleng wenten saking negara Tabanan Karangasem akeh niki sinten niki indek penampilan dawag nika pacan nunas mangda sida ngewangun ping pertama ngewangun niki kaping kalih karya ngenteg linggih nah karya punika sampun umargi ring napi wastane tahun 2014 ampun umargi nika kanten nika kesahne ditat kalau karya punika nah niki rentah pewacana ide nah niki dodok punika sira sane patut maosang diki tak kalau punika tiang mulamang ring pengadagan desa pusah dalem ka desa punika nah sane tat punika kalau punika tedon taris juru bawah saking urang dalam pekerisan nah tat kalau punika sane tedunang sabah pewacana ngindikang kewentanan pura puniki pantah pura pengayengan jagat kentan nah niki pura pedungan nggih pura pedungan wani niki wenten siwa Buddha pura pedungan siwa Buddha pengayengan kayengan jagat kan sapunika nah kayangan jagat nih kayeng wenten niki wenten pura pengayengan saking lurung tolangkir wenten dalam segara ulun danu wenten ide nak lingsir meraga pandita nah kesang titiang ide pranda sakti kentan nah sane sosan asane sampun meraga putus kentan alar wenten ke dalam mriki kan dalam motorengong dalam sudah karya tur maning dalam sanitiosan
Nah, sing dalam niki ngayang ini kewentanan ide Aryo dalam. Aryo dalam. Ring giri sarwa giri kayang riki kan. Dan giri terlangkir kemon giri ring jagat dados kayang saking riki. Dalar ide yang meraga sakti bedara sakti. Nah niki ide dados ngayangang ide yang meraga putus. Nah ini ide yang meraga putus sane ke bos menawi ide-ide lelingsir langit raga sane wikanin dados iki kayang. Nah niki wenten lur dalam segara dan lur dalam dani. Ring ketamanan wenten dalar pengayangan tariniang di Kuan Im wenten dalar tetamanan ide Ratu Manigali dalar wenten pengayangan Ratu Gede dalam Nusa dalar wenten dalam kayangan niki pengayangan dalam kayangan kadya sapunika turmaning sanitiosan. Wenten talar pengayangan ide saneng nyarengin riki ide napi wastane Humayun Murti bener petak enten ado niko nalar nyarengin nah makeh yen niko buat aturan titiang makeh pisan kemon kesami niki ketitiang ngomong saking kalih keluarga kemanten kemon makasami damuh persayang ide saneng ngedel rauh mriki wantah sangkaning ide kada sapunika wenten talar iki pengadagando betara talar punika wantah sangkaning ide saning ngetel saking doh kados pengadegan betara ngayah rikiring priangan ide riki kada sapunika anika sida aturune titiang ini pemargi puniki nika mawinan ke baos jagat kada menawi yen ke sira mantan dados nangkil sira dados iki nangkil nenten ke bando antuk nggih ngatur ayah dados nenten sira dados ngatur ayah mriki. Nah, punika pemargi sane sampun margi yang titiang. Talar wenten minakadi siwo kelawan Buddha. Punika talar wenten kisahnya nih kadya sapunika. Napi mawinan wenten Buddha. Nah niki wenten Dewi Kuan Im talar nika saking pemus nika nggih kadi titiang nenten sida atuh titiang aturang babat prasasti sanirien itu nenten sida. Menawi ide dane semeton titiang sane miar sayang kadigalah mangkin uning ring sajroning pemargi puro pedungan mungkin wenten babat talar wenten prasasti munggah riko indik desa pedungan utawi puro pedungan titiang lungsur banget niki sida rawuh ngiring mata timbang riki mangno titiang talar uning sira uning wenten minakadi jejak sejarah puro puniki kadya sapunika nika kebangatan titiang kadi mangkin aksamaya kelintang tunan titiang muda yening nenten sangkaning reda bakti damu hidup betara wenten ring jagat Bali saya ageng ayah ngaturang ayah taler mempunyai riki nenten sida niki puro niki kewangun kadya sapunika kucu tetanit boyo jetitiang nin wenang niki wantah duen jagat kadya sapunika tiang wantah ngempon kemanten kadya sapunika inggih kadya sapunika Pak Kemang sedhe uningan titiang kirang langkung titiang nas pangampura yening winjang pungkur wenten sarse sanitiosan jagi metaken malih nincap dikiring tangkil iki nggih komen taler tangkil iki nggih semua aturan titiang yen winjang pura wenten taler pemuus mangkin ring sejroning pemargi ring pura pedungan pacang adegang sane ke bos taksu agung kadya sapunika taksu agung punika nggih taksu agung punika boyo wenten tios wantah pacang taler nangun ilen utawa unen napi wastane pengarjan kadya sapunika riki ngampura riki kadi ide kangen prelambang wenten mantri manis lan galuh nika anggen dumun pinaka lingga kelawan yoni ini pinaka prusa perdana kadya sapunika yen ning nirgamayang titiang kewentenan ide mangno sida maka kalih semara ratih kadya sapunika nika anggen tiang Cina riki ngwangun minakadi tetakson ide. Nah nika sida nungan titiang tak kalau punika niki nggih titiang duaning kebandawan untuk kewentenan kalah kadi Covid kadi mangkin ya nika mawinan titiang lungsur reda bakti ide dane semeton sarang sami yen arse pet wade wenten kletek ring sejroning angen pacang nyarengin ngayah-ayahan riki durus nggih titiang ngelungsur punia taler angin titiang nangun pemargi mangne preside kadi napi sane ka tiang ide ngunggahang sane ka bos taksu agung punika side memargi antar nika taler wenten sanitiosan taler nggih kadya sapunika sida uniang titiang ampura banget niki
duaning kadi asa puniki side amingan titiang tur maning nampo nyun kadi suecan ide dumogi je sang kaning suecan ide yang pramukawi maduluran anduk perbawan ide maka sami iki side raris jagati rahajang rahayu pemekas itu net utaman taler punika antuk katunan titiange di katunan titiang satu belur titiange punika matur kadi mangkin titiang nas pengampur pang banget taler ide susunan mangga nenten kini cakerbawo titiang mangga ratu nyaksi pemargi sana katurang titiang mugi je side ngelimbak tejani ratu sahyani ratu side ngamurniang sejroning pemargi taler sekala kelawan skala rahajang rahayu keculuk pada saat punika ini punika sidon yang titiang sinap titiang untuk Rama Santi Om Santi 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 Om. Ini gimana Pak berdiri? Atur kontak dulu ada nomor. Jarang-jarang. Sane pacang tel pewacanan kalau bro para ngatur saja pemerintah dulu napi winten bedos palungguh geradu saker tedon galah kadi mangkin kadi sapun kali dah Siraido. ya yen membuat pisan sejroning pemargi sedang Siro niki siro. Aduh, paten iwang siang. Hah? Cen niki cen. Siro. Oke. Nggih.
kalian bikin cari istri-istri kan. Kalian cari istri-istri mampu. Bikin mampu. Ini mangga ketapak dunia. Surem sang yang dewangkan Bude Oh wijah yang pantaran yang asik kali kasing terdayu biat kan yang keret sang yang sunian karang ada kapan sarwo koran di panang yang kesama sang yang kau suar murti akan soak anu kekunang pada